There are many tenses in the English language, and I'm going to teach you all of them in the Kikuyu language with one verb. Eat food, ria irio. Past tense, long time ago, nedareire irio. I have ever eaten pizza. Nede daria pizza. I had eaten food. Nedarete irio. I had been eating food. Ndakoretwo ngĩrĩa irio. I used to eat pizza. Nĩndarĩaga pizza. Yesterday, nĩndĩrarĩire irio. Yesterday, I was eating food. Ndĩrarĩaga irio. That can also be used as recently. I used to eat pizza. Ndĩrarĩaga pizza. Yeah, you could say ndĩrarĩaga pizza o mũthenya. I used to eat pizza every day recently. Earlier today, I ate food. Nĩndĩire irio. Earlier today, I was eating food. Ngũrĩaga irio. Probably when you called ngũrĩaga irio rĩrĩa ũhũrire thimũ. A few moments ago, nĩndarĩa. I just ate. Present tenses. I eat at 1 p.m. Ndĩaga thaa mũgwanja cia mũthenya. Or cia mĩaraho. I am eating right now. Ndĩrarĩa irio. I have been eating at 1 p.m. Ngoretwo ngĩrĩa thaa mũgwanja cia mĩaraho. I have already eaten. Nĩndĩte. Future tenses. I will eat today. Nĩngũrĩa. I will have eaten by 5 p.m. today. Nĩngũkorwo ndĩte thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. I will be eating at 2 p.m. today. Ngũkorwo ngĩrĩa thaa 8 cia mĩaraho. Tomorrow and the day after, I will eat. Nĩngarĩa. I will be eating tomorrow. Ngakorwo ngĩrĩa. I will have eaten tomorrow at 1 p.m. Ngakorwo ndĩte rũciũ thaa mũgwanja cia mũthenya. I think that's about 20 tenses, and so yeah, that's it. Bye bye.